A Bela kuća sinoć je saopštila da je odbijen zahtev Kine da američki predsjednik Barack Obama otkaže najavljeni sastanak sa tibetanskim duhovnim vođom Dalaj Lamom. Portparol Bele kuće, kako se navodi, pretresom su bile obuhvaćene ponovo. Malo me pojebo idiot, izvinjavam se. A u Prištini je naš novinar Safet Muhović. Safete, da li se čujemo i kakva su reagovanja uoči sutrašnjeg zasedanja Saveta bezbednosti? Izvoli, Safet. Safete, ne čuje nas. Izvoli, Safete, kakva su reagovanja u Prištini? Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prebačen je iz pritvorske jedinice u Scheveningenu u bolnicu Leiden u Hagu, a prema navodima lekara njegovo zdravstveno stanje je stabilno, saopšteno je iz SRS-a. U Haškom tribunalu su saopštili da je njegovo stanje stabilno, što je potvrdio i lekar SRS-a.